көчөгө чыккандан көрө өзүнүн территориясын оңдобойбу? Карасаң, көчөдө эмне бар ага? Мына өзүңдүн үйүңдө оңдо. Костюмду кийип эле атырдан койнуп алып, кабинетте отурат экенсиз, креслода чалкалап. Башыш макбалды караңыз. Сиздин сөрүңүзбү бул? Уят эмеспи, караңыз. Кандай булар менен соттошосун? Бул тротуарда отурсак, ким сотко берет муну? Өздөрү красныйда отурса. Силердики сепишке экен да, моунду айтат экен. Башында айтып, конец эч ким укпайт экен да силердичи. Эртең уже асфальтка кирди, бул жолчу проектке кирди. Акча бөлүндү уже даяр. Өзү мусулманчылыкта закат кылдыңбы? Аны таба кылбаш керек элге. Мен мектеп куруп бердим, биринчи этажы меники жок. Сен жүрөгүнөн кылдыңбы? Калсын. Биз деле кылтабыз, жеке. Канча шкаф керек экен? Мен акчасын берем, жасап берели, бизден белек болсун. Биз ар бир объектке Кыргызстан байрагын илип чыгабыз. Ар бир объектке. Жиделик көчөсү. Кечеги Атайыр менен кошулган. Карамгүл аябай. Параллельный Масалиева. Ушул көчө болду, баягы кечеге еще эруну табыштı. Бuna ne olgan? Bunu aldık gece. Asfalt salып algan. Sizin ofisiniz mi bu? Aldırdık bunu. Vay uyatты algılı. Asfalt salып alışkan eкен. Ha yolunu sen de koyup koyuyorsun ya. Как это? Bir uyat деген boş керек та. Hemen. Canek Başoviç. Koldu жаптырдык. Asfalt. Mustafa algılı. Ne problem var? Айтып кетсеңиз, мону мондай кылыш керек. Мону мондай кылайлы деп. Эң эле көйгөйлүү көчө тар. Көчө тар, так. Көчөнү кеңейтишибиз керек, анан тротуар салышыбыз керек. Ирригационный система. Көйгөйлүү маселе ошол. Ушул айтып баспайсызбы? Муну түпкү жарыктандыруу боюнча. Бардык өздөрүнүн үйүнөн алып чыгышып, коммерческий төлөшөт ушуну. Так. Горсветке берилет деп атат. Карам, свети жок. Карага. Так, мына карап өтөлүч. Так, мына ограждениени кара мына. Көрдүңбү? Мына ограждениени алгыла. Так, тротуар ушул жактан кетет да? Так. Замирбек Баш, ушуну эметкиле. Азамат Канабекович. Карап тротуар да? Ондай баштап тротуар и освещение жок экен. Так, бүгүн эметкиле. Ушу бир 15-20 күнчө бүтүргүлө. Так, мону эметкиле. Тротуарды макулбу? Мону решеткалар алынсын. Мектепке кичине чыкса киргизип барбы? Тротуарга кичине мешает этет. Конечно, киргизебиз да. Ого да киргизебиз да. Кичине эмес. Жакшы да киргизгиле да. Башыш макбалды караңыз. Сиздин сөрүңүзбү бул? Уят эмеспи, караңыз. Эмне деген акыбал бул? Шаарбы же бул айылбы? Жанек Токоевич. Күлөсүз, мына карабайсызбы, мына уялбайсызбы? Сиз карашы, мен карайм мону. Ким карайт? Абдуалиевич. Абдуалиевич. Мына карабайсызбы? Ким карайт? Мен караймбы, сиз карайсызбы? Ой, силер экөөңөр айтып тажадым. Так, на контроль возьмите, Байшевич. Все, алгыла, макулбу, моларды алгыла, карачы мону. Мону алгыла, кара, шашлыкты. Толкун. Мына кара. Замирбек Байшевич, карасаңыз аларды. Кара, бардак. Абдуалиевич, мен алдырам мону. Сиздин жумушуңуз бул, Токоевичтин жумушу. Айлык алып жеп атасыңар, актабайсыңар айлыгыңарды. Мен карашым керекпи муну? Мен ар бир мен көчө менен мен жүрүшүм керекпи? Мен ишим и так толтура. Мына мону каракей, вообще эле тротуарга чыгып алып турмаларыңыз, карачы мына. Мына кара, тротуарда мына. Алгыла, полный алып тротуарды, макулбу? Тротуар, освещение, ирригация. Кара. Жок, мына лотоктор. Мо машинаны карасаң, мен курятник болуп калып бир кара. Тоок гана мына карачы. Мына ким алыш керек? Абдуалиевич. Жанек Токоевич, мен алышым керек мында, карабайсызбы мына. Уже өсүп, уже башына чирип кетейин деп калыптыр. Кара. Костюмду кийип эле атырдан койнуп алып, кабинетте отурат экенсиз, креслода чалкалап. Ну, кана эми жүрсөңүз жок деген ушуну ал десең калат эле да. Кара мына. Элдин баары жаман жөнүп алды. Бизге жакка келелек, айтелек, биз жакка келелек, айтелек менен болуп чыкты. Кара, олардан порядок өтөш керек экен, бактардычы. О, кара, сону
Yok, polni emas, zачем? Mınalar, Arasındagılar. Жамандарын алып сала өргіледі. Уже рұқсатыбыз бар. Мына қара тал шіріп қалып тұр. Олар совсем мына жарабайды. Мына обочинаны қараң мына. Тротуарды. Мына бір жағынан тротуар салсақ болады екен. Bir taraf. Bir taraf. 20 жаққа. Замирбек Башевич, мына бір тарабынан, а? Geçe bas списокта бар бұл да. Сізге жөнөттім. Расширение где-то 14 метрге жөнөттім. Biraz может bir tarafla қаласың. А бұранауыз қаяқта жүреді? Мына қара. Құмды алдырғыла мына ке. Қарам ол лайды қарағыла мына. Оны порядок приводите. Қарачы барда оңдап қойсын. Жашына қайқылып түнекемен тосып человеческий вид қылып қойсын. Мына құмдарды алдырыңыз. Қараң мына обочинада құмдарды. Ушыны келіп бір оз айтсаңыз жасап қояды. Және тоқой, бірлі келі айтып қойсаңыз, балдар ұят, мұндай тұрбасын, шарын чекесін десеңіз, шардың центрі, жолдың бойы десеңіз болады болды. Жоны қараң ма бардакты. Қарам мына оборона машинесін, қашан алдырады? Ulan. Замирбек Башевич, көрдіңіз бі? Он, конечно, алдырасты, тротуарда отырбай бұл. Мына қара вагонды алғыла мынаны, қара. Мына капаны алғыла. Капа дейбі сілер жақтыдағы? Қара, курятник. Емені қара. Жәнек тұқ қарасаң мына қара. Мына қара, келі бір оз айтсаң алады, бірілі оз келі айтсаң алады. Баспайсың да. Баспайсың да мына қара. Контент қошып алғыла. Мына талдарды, мына қара, тоқой мына қарачы. Кабинеттілі отыруға сытқа шығыш керек те, балдар. Только сіздерге отписка и отсиживайте. Бұл башқа жұмыс жоқ. Мына қара. Оны қара, мына қарачы. Мына қара тротуар тосып алып тұр. Азамат Қанбекович, көрдіңіз бі? Мына тротуарда отырады. Қаяқта ел қаяқтан басады. Мына қара. Жәнек Тоқович, қарасам, ұшы сіздер ішіңізді. Жоқ, алғыла. Мояғында порядок навод еткілі. Нар жағын тоже. Асландай мол тарапты алдырады. Тротуар үшін. Ауа. Тротуар жашашады да, бұлар үшін машинесін керек алып кірбейді. Ертең тротуар бош керек та бұл. Брусчаткасы шөгбедетті, тешін сүйілі. Брусчаткасынан қоқшат, тешін алды шөт. Мұна қара. Қадамдаңыз шыққаншық шығып тұр. Видите, 7 метр шығып кеткен. Бұл елдің ақысы да. Так, Азамат Қанбекович, мына тротуар ба? А, мен үшін қарабайсың ала, тротуарға еметіп алып тұрға. Я, қара. Мен үшін қарабайсыңар. Замирбек Башевич, ушу сіздің жұмыс бұл, келіп бір контролдеп қарап қойыш. Сіз контролдеп қойышыңыз керегілі. Абдуаличке айтышыңыз керегілі. Мұрар Абдуалич шығып қарап қойыңыз деп. Ал кіші айтып тұрып, емеге сіздерді сепішке екен. Моғынды айтады екен, башында айтып, қане сечкім ұқпайды екен дәсілерді ше. Мына балада шығып кетті тұрмына қаратшы. Мына сіліптерін қараң, сіліптерін қараң, моларын қараңыз мұна. Мына қара. Мына келілі, сіз бірілі оз айтып қойсаңыз болады почымдан. Туғаным, Салыжан, шығып кетіптір десеңіз болады леді. Жәнек Тоқович, қара, ұят, бала, туғаным деп бірілі келі оз айтып қойсаңыз болады почым. Мына қара. Қанша метр шығып тұр? Тротуарда мына ке. Азамат Қанбекович. 4 метр. Ушуну bir келіп бір оз айтып қойсаңыз бола өлесіз. Балда жөнөсеңіз бола өле. Текшермеш бұл архитектура функциясына кірмейді. Я. Архитектура функциясына кірмейді. Жоқ, сізде кірбесе да келіп мұндай мимолетем келіп қарап қойса болады леді. Мен түшіндім. Мызамыз құрылып тұрауы. Балдарды жөнөтіп, 2-3 замыңыз бар екен, барып. Бұлар айтыш керек еледі сізгече. Bunu içine kur örbeği büyüğüne. Buna haratasını alsın da içine kursun magazin. Mesele yok. Hiç kim karışamaz. Kursun evin içine. Bu жерler жедел қол келген капитан келген. Moğum ne olgun emeler balar?
Ya. Mazarda жазылған. Қандай жазыл? Ha. Hadiste жазылат. Жоқ, хадисте нарақа жазбайлық па? Адрес болса Жоқ, хадистерді қана хадистеле жоқ қой, қана хадис. Салышыптыр. Жоқ, бұлардың барын алғыла. Полны алып тұрып, хадисті мояқа жазайлы. Забордың өзүнө. О, заборға жазайлы. Же болса керегі жоқ хадисіне. Ал өле қой ола балдар. Ава. Емеден, Нұрбек Сүйінбаевич, сіз еме, жаңағы қазы, қазекеден бір сұрап қойым. Емі, қарағым өзі жол тар екен. Мен ойлап отамын керегі жоқ депші. Başka жерде жоқ та білесіз. Жоқ. Алып да саласыз. Алып салғыланды. Қарағыла, қара. Мен керегі жоқ та міне. Итагілі Мүрзекені білдім тұрады қой. Мына құмды алдырғыла. Мен мұндай көшеге хадис жазғанын көрелік болды. Ушыларды мазаларда со временем уақытты сытқап шығыш керек та. Бұл жерлерге келер 50 жыл. Так, еме Нұрбек Сүйінбаевич, şu мүрзелерді сытқап шығыш керек та. Шардың центрі да. Ертең адам батпайды уже. Бұл жақтан тетіге ош сети түссе, нар жақта домдор түссе, уже сытқап шығыш керек бұларды. Ошы мәселелерді қараңызшы. Шардың центрде болбойды да, мүрзечі. Разговор жоқ, барды үшере келеміз. Но порядок нават еш керек та, балдар. Еш мәселе жоқ, мүрзе бойынша ше. Но барды өзінің мизам чегенде порядогымен болуш керек та. Мына қара. Замирбек Байшевич. Бүгін алынсына ма олар бардығы? Аккуратно алып тұрып, мазардың ішіне алып кіріп қойғыла. Керек болса жардам берейлі. Şu mına kirveç yağı turadı ko. Mına eme siz bana taktağınca Caner Tokoviç nerede gördünüz mü? Janağı tavat koyup turgan jeri remont olup atıptır. Siz surağınız şu жерден жардам керек болса өзüm çöntөгümden берем. Макул бу? Бүгүн мага тактаңыз ошону. Мен өзüm çöntөгümden жардам берип коеюн. Может ремонттур, кумдар төгүлүп турат көрдүңүз мü? Может кафел керектир, может дагы бирдеме керектир. Жолдан чек керек балдар. Та тетигин алгыла, эмне болгон камок тетиги? Я. Ай. Так, моягыча. Я. Мына көчөбү? Нар жагы Мүрзө. Все, мооларды алдыргыла камоктарды. Мооларды алдыргыла. Сразу комплекстен карап кеткиле. Замирбек Байшевич. Түшүнүңүз да. Карама камокторду, вагондор, саракатонду алып койгула. Порядок табат эди. Көрдүңүзбү? Моунду алып койгула. Сразу комплекстен карап кеткиле, макулбу? Моуну кара, магазинде. Мо эмеси облигин оңдоп койгула. Кана, Кандыбекович. Мына козирогун алгыла, мыналарын бүт бир ичкерге алып кирсем, оларды алып кирсин дагы үстүн сонун кылып, жанында козирог кылып, иштерин мына сырттарын облик кылып койгула, макулбу? А так магазин иштей берсин, эч кандай маселе жок. Так, мына пристройкасын алып койгула. Мына. Второстепенный көчөлөр сразу карап баскыла, түшүндүңөрбү? Мына. Нерден кишини алдыртсак. Да, алгыла. Пристройка экен, а? Все, алгыла. Мооларындагы козиректорун, тетигилерди карагыла, көрдүңөрбү? Сразу комплекстин карап баскыла, баш этек. Мону суурду алыш керек экен. Муну да алыш керек экен, а? Чип кеттир. Муну кургап калыптыр, бактик кирилет. Неме, Калматович. Кара, mo шатырды алып, мынандагы бир өбүлүк кылсам, mo чип кеткенби? Стор менен. Стор менен кылып. Все, стор менен сонун дизайн код кылып бергиле. Сытын аликабот менен, керамогранит менен сонун оңдоп коюп, сөзсүз жарыктандырсын карап койгула. Кара, кап караңгы экен, мооларды алдыргыла. Бир шаарга окшойт да. Мында карагыла, монда карагыла. Кара, мо жаңы го дейм. Мо стор менен келиш керекпи дейм, а?
Өшөк шеге келгенде жол эме болот да, кичине деп башталат. Ооба, тетек вообще эле мондай. Екі машина бар. Эки машина. Ооба, этият болгула мыжыдан. Ойлагыла. Соңғы чоңызда сен анау базардан аэропортқа шығасың. Ооба, ооба. Так, мына. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшы ба жаба? Жакшы ба? Кандай, жакшы, иште жакшы. Тетиги задний эме көрдүңөрбү? Линия застройки, эме? Азамат Каныбекович. Тетигине забор көрдүңүзбү? Остина. Ну, карайсыңар, карагыла. Мыйзам чегинде карагыла. Расширение болсо айт. Стройкада эски застройка. Ну, карайсыз бирок. Мо көшөндө карай кеткиле. Я. Стратегический жолда. Ооба, ооба, бул вообще стратегический жол. Мына көрдүң, бу жакта почталыптыр. Мына кара. Жанек Токоевич, мына кара мына. Кара. Мына бардак мына. Мына бардак. Чекерек чыгып ал, чекерек чыгып ал. Мына кара. Мына пристройка, мына пристройка, мына пристройка. Карап атасыңбы эме, Эрнес? Дуmandan alıyoruz ki. Ha. Doğru dumandan alıyoruz ki. Жок, эмеге проектке киргенби бул? Замирек. Кирген. Замирек башы кирген. А? Что эмеси чызып бергиле? О, чызып бергиле. Акырын срок бергиле, акырын көчүп, акырын эмете берсин. Компенсациясын төлөп, жетилгени берип туруп эметеличи. Ооба. Да, УМС тапшырма. Списокты бергиле мага. Ооба. Ооба. Ойлар вообще тар экен, а? Парда берди. Моларча, эски застройка уже, я. Eski. Kızıl kitapların bağrını taktı otur. Assalamu alaikum. Kete bundan кетет экен да? Ha? Ну карагыла. Бар неметип, я. Öz негізі мынау үй тұрады ғой. Ай. Сулар түсіп кеткенде ошол жерден эле болуш керек, сал ичкери жактанчы. Ошол үйлөр түсүп кеткен, кийинки жаңы түшкөн үйлөр. Ну карайсыңар. Азамат китептерин карап, госактысын карап, адилет менен чогуу кадастр. Карап эметип бересиңер, кара. Мо вообще чыгып кеткенде, мо кара. Эки машина батпайт уже. Мо көрдүңбү, мо бардыгы чыккан. Так, мына кара капаны. Жанек Токоевич, козерогту. Так, мояктарында карап баш керек экен, а? Мына эмне болгон эме? Я. Садик бе? Я. Кара, моолар тоо чыйып кетиптир, мына кара. Азыр бул жагына дейин кирмеш. Эки жагына куруш керек тротуарды. Жок, азыр расширение болот. Саламатсыздарбы? Кандайсыз же? Кара, мо пока дуалдан тазалап тура бергиле. Мо стордончу. Мо стордон пока тазалай бергиле. Деме, Самирек Пашевич. Тазалай бергиле, кийин. Так. Архитектор. Азамат Каныч, азыр мо стордон тазалагыла. Кийин эмесин жана жолдун эмес чыккандан кийин уже я жолдун элине чыккандан кийин окончательно коюп берсеңер, акырын бузуп эметише берсин, макулбу? Келип сразу бузуп салбагыла. Мыйда адамдар жашайт. O mektep астында павильондорду бүтөп отурат. Я. Мектеп турбай ал. Астында павильондорду жаап туруп эле, ачкандай болот. Мо мектеппи? А, мектеппи бул? Мен мектеп директору. Саламатсызбы жеке? Кандайсыз? Эмне учурашпайсың? Мен остановкада турат экен деп атпаймынбы сизди? Садик. Детсад. Бу садикпи? Бияк садик. О мектеп, а? Бияк мектеп. Канча кайсы мектеп бул? Бул мектеп номер 57 мектеп. Атайылды менен шаарга быйыл карап калдык. 1976 жылында здание түшкөн, эски здание. Бу жаңы здание бу. Аны 21-22 жылы ички инвесторлорду жардамы менен кошумча багат кылып иштетип атабыз азыр. Ну, биринчи этажында частниктер отурат экен да. Ооба. Анан булар курулушта бир аз инвестиция жасаган экен. Так. Ошонун негизинде булар 5 жылга безвозмездно отуруп ушунда келишим болгон экен. Так. АТР менен өткөндө, анан ошондо өткөндө биз УМСК дагы айткан элек, убакыт болгону бир карап койгула депчи. Негизинен булар да арендага отуруш керек да. Арендага өткөздүк. Бирок жеке
Мектеп болгон жерде монда частный болбош керек. Так, эме. Уже малан балдар окуйт да. Өзүбүздүн балдар Ташкардан келип Түшүнөт, окушпайт. бирок Жок, частный. подвалда жок. Ошо өзүбүз окуучулар келип окуйт. Подвалда. Ооба. Эмне болгон эме? Кошумча тил Англис үйрөнүшөт. тили. Англис тили, орус тили, кыргыз тили, ОРТга да катат. Эжеке. Кыргыз тилинде Эжеке, мындайда мусулманчылык ажеке гана жанагы. Оборона. Ажеке. Өзү мусулманчылыкта закат кылдыңбы? Аны таба кылбаш керек элге. Мен мектеп куруп бердим, биринчи этажы меники. Жок, сен жүрөгүнөн кылдыңбы, калсын. Бизде эле кылтабыз, эжеке. Толгон токой иштейт. Биз жасап беребиз, болду, кайтып келинбейт биздечи. Мечит куруп атабыз, мүрзөлөрдү оңдоп атабыз, жол оңдоп атабыз, көпүр оңдоп атабыз. Курулат болсо бүттү, кеттик, биз кайтылбайт. Ана мен мектеп куруп бердим эле, мен мечит куруп бердим, биринчи этажын бер, подвалын бер деген ал туура эмес эжеке. Зекет кылдыңбы, болду, бүттү, элге кылдың сен, жүрөгүнөн кылдың, болду. Кайтыш керек анда, анча. Ошо карагыла маселеси. bir köydü. Айтыңыз эжеке, айтыңыз эжеке. Айтың, конечно. Шаарынан чыктым. Айтыңыз. Ошо мектеп 1136 окуучу бар. Директор эжекени алып. Айтыңыз эжеке. Анан бул жерде садик. Ага. Ошо жерде Т-образный жол турат да. Ай. Ошо боюнча жазып бардык. Ошо жерге bir nima керек деп, светофор, зебра керек. Светофор. Ошондой керек деп, ошону Жүр эле көрсөткүлө. Все, хорошо жеке, хорошо. Болду, түшүндүм эжеке, все. Так, жеке. Бүгүн жасап бергиле. Бүгүн эме иштейби экен, асфальт завод. Завод иштейди азыр, марттан иштейди. Ооба, анда эмесин көрүп эжеке менен жолугуп, эжеке. Телефон номериңизди бериң. Ал эжеке. 55. Ал жакшы, эжекенин телефонун жаз. Мен өзüm дагы Нариман Айлды кенешинде иштеп жатып дагы ошону кылдырып алып. Все, болду, эжеке, кыжаат болбоң. Болду. 0755. Так, Адилет. Рука. Эжекенин телефонун жаз, чалып сурайсың. Так, качан жасап бересиз? 1-2 күндө тур. 1-2 күндө. Бүгүн кайсы күн? Бүгүн четверг. Четверг. Так. Жекжек эмеде бар да, пешеходный светофор да бар. 0755. Смеумен жасайсыздар, бирок. 55. Так, бул жер мектеп болсочу. Караң, мына кийим мына алыш керек экен, мына совсем эле чыгара. Мону алыш керек экен. Мына эмне болгон экен? Так, эжеке. Кана директор эжекебиз. Могу эмне болгон? Бул кийин пристройка мектептин алды ачык туруш керек го. Камок куруп коюпсуңар. Биз бар эмеспиз да, качандан бери Навайханада урушуп Все, мону алгыла. Замрек баш, мына мектептин алдында болбойт да. Мону камок мына полный алып койгула, пристройкалар полный алынсын. Макул мектеп ачылсын. Так. Мону Магазин болот. Так, мону пристройка Нурбек Сүйөнбекович. Полностью мону алып туруп, жакшынакай кылып туруп, нар жакта мектепте да решетка кылып койгула. Мында кирпичтен тумба кылып, сонун кылып решетка кылып койгула. Макулбу? Мына кара. Так, мода садик бежеке. Мына бұл жерден баштап, мына көрдіңізбі? Бұл жерден баштап, мына ачық тұрсын. Ачық, соны қылып, заборды қылып, решетканы қылып, еметіп қойыңыз. Так, қачан бүтіріз? 15 мартқа чейін. 15 мартқа чейін мынау алынсын, полностью тазалағыла. Так, Замирбекович, мынаны тазалайсыздар. Мұның фундаментіне жардам береміз. Мектептен бұлады ақша жоқ та. Мен жардам берем. Же болса неме? Кімменен жасайбыз? Шұңқарменен жасайлық па? Уксменен жасайлық па? Уксменен жардам беріп қойғыла. Мақұл ба? Заборын, решеткасын қылып, соғаны қылып, мектеп қылып, моладағы қайтып, қырымдай еме да мынау, темный да мынау, астын светлырақ қылып, яркий қылып еметіп жасасы. Мақұл ба? Мындай светлый қылып. Освещение қойып бергілі, освещение. Все, түшіндіңіз балдар, мұның документі жоқ болса керек, а? Жоқ болса керек. Так. Тем более мектептің территориясында екен.
Оңайдан да кылабыз. Ооба. Ийгилик болуптур эжеке, жакшы. Чарчамай, Алла сизди колласын. Эжеке болуптур, жакшы. Ийгилик каалайбыз. Ажаба болуптур, жакшы. Жакшы. Ажаба болуптур, жакшы. Кала бир бата бериң, ажаба. Амин. Amin. İşleri rivayetler tanzanlar sağ olsun. Kudayım. Kıyan işlerini Allah olsun kollasın. Allahu ekber. Bu kelebez ajaba эжеке порядок, нава тертип, решеткаларды биз өзү мэрия эсебинен жасап беребиз. Түшүндүңүзбү? Могуларды жакшынакай кылып коюш керек экен, эжеке. Эскилиги жетип калыптыр, кара. Соң кылып жасап, освещенияларды коюп, макулбу эжеке? Болмады да. Акча карап. Акча таба, эжеке бар акча. Нурбек Сүйүнбекович. Нурбек Сүйүнбекович. Могул жердичи машина иши, соны современный кылып беребиз. Түшүндүңүз? Освещенияларды коюп, фонарларды коюп. Алан экөөбүз келип ачып кетебиз. Эжеке менен кошулуп. Эжеке кыжаат болбоң, баарын жасайбыз. Акча бар, эч кыжаат болбоң. Макул, жакшы болот эжеке. Та, алейкум ассалам. Бүгүн на контроль возьмите. Олар да чип кеткен экен, көрдүңүзбү? Полицейскийди эметтиңиз, тиягына деп. Ооба. Тротуарды бош кылыш керек экен. Ооба. Муну алыш керек. Муну эртең расширение болот да жол. Расширение болот. Расширение болот. Буга предписание бериш керек. Полный предписание берип. Бул трасса да. Стратегический. Аэропортко чыккан жол. Муну алдырың. Кайрок. Муну совсем эле чип кетип. Бул эски застройка, жаңы мына кара. Забор. Забор берека жаңы. Забор. Жаңы экен, бул. Эски блок болчу. Чекерек балдар. Балдар чекерек. Ушуларда чип кетиптир, а. Буларды эми полный иштеш керек буларды. Акыры булардычы эметиш керек. Сарык башуш. Буга предписание берип, эми азыр жылуу үйлөр да буларчы ичинде эл жашайт. Акыры буларды проектти көрсөтүп, жол расширение болот, буягында тротуар болот деп сүйлөшүп, түшүндүрүп, анан башташ керек да. Компенсациясын берип. Өздөрүнө жакшы кафе, ресторан курат. Буларга жакшы кафе болот бул жер. Ооба, кафе болот. Ооба, коммерческий объект болот. Кымбаттайды эски бер. Алейкум. Там комсуз, а сиз? Квартальный. Мына кара. Мына тротуар. Eski kantor var. Ya. Eski kantor edi, o bir şaşırdım oldu. Мына кара. Самсагына кара. Такойч. Карасаң мусорду. Самсагына ушул жер. Şaşırdım ya. Рамна мусорду карасаңыз. Жана такойч. Оны эметип туруп, козирован пока алып тургула, эртең расширение болгондо карайсыңар. Нурбек Сүйүнбаевич, түшүндүңүз да сиз. Мындай кетсе керек эле, а? Көрдүңүзбү? Стор малды. Ооба. 6 метр. Я. 6 метр чыкканбы тартып. Андай госактысы жок болсо беде проблема жок болот. Бедечи. Госактысын тактагыла. Эме Адилет. Кадастр. Түшүндүңүз да? Берде госактысы жок болсочу проблема жок. Бердечи акырын жылдыра беребиз. Только убакыт беришибиз керек. Госактысы болсо? Ооба. Так. Бүгүн эртең эмесин чызып берсеңиздер, а? Бүгүн эртең бүтүрүп акырын баштай берсе балдарчы. Эртең уже асфальтка кирди, бул жолчу проектке кирди. Акча бөлүндү уже, даяр. Азыр моменттен пайдаланып жолдорду жасап алышыбыз керек да. Замирбек Башевич. Я. Ооба, пробка жоюлат. Могу жол ачылсачы, вообще пробка жоюлат. Ең сонун болот. Вообще ушуну правительство трасса кылып коюш керек. Алиш көчөсүндө машина калбай эле калат. Ооба. Pazarda cıldırırsa bu yerde topla cıldırır. Вообще базар жылат да. Кудай кааласа базар жылдырабыз да. Эми развязканы чече турган жол ушул экен да. Ошону эле Кудай кааласа жолду эке-чекесин расширение кылып, жолду алып алсак, вообще проблема жок болот. Чечилет. Бул элдердин өзүнө жакшы. Пробка жоголот. Эми кара
Az moyağına bir maçta koysa boldu ötel bayt уже. Cuma günü yol yerinde meclis var. Meclis Assalamu alaikum. İşte yol yok da yol polun çıkıp alışkan. Şöyle bir koçu olğanda körötülekte yoldan kayırdın semesi için. Ne kalsa iki жағынан bir 5-6'dan çıkan o dem. Süzkan Ha. altı geçelim. Cevap veriyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Bundan moje переулок var ekan qaraylı. Даже bu kişine Molda çıkkanda kişide insaf kılıp kirip dur bular. Ha. Ha. Ha, buna переулок. Buna gördün mü? Buna. Yette bir kadam dağın ile. Hemen kim? 6. Teğeti gördün mü eski stroyka? Buna oşal yer. Bu aldı. 7 metre. Gördün mü? 7 metre. Buna kesti. Buna. Buna buraya canım buna çıkkana. Azamat kanı. Gördünüz mü buna? Buna linye застройки. Bu yakta ha. Kosaklat otursun. Bular hiç даже претендовать etmez. Bu жерге bu bizden yer. Municipalный şehirden yeri. Municipal собственность. Buna qara. Buna eski. Buna can buna gördünüz mü? Oldu. Hiç qanday eme yok. Предписание belgile işte belgile. Bu yerге hiç претендовать etmeydi. Bularça. Земля общего пользования. Мол тандырларда қарағылады. Düşündün mü? Buna qara pol антисанитария. Qara buna. Qara işte. Ahvalda qara. Aleykümselam. Qanday oğlum? Sesmen şu köçün temer. Ау. Qara. Oğlum hiç mi? Qara. Buna kaziroktu al valla. Ha. Kolbularda жылап mı? Конечно. Ош көчөй бұл. Ош көчө. До конца. Круговой көчөй, не? Zayna Cidon. Oyuncu. Так, Замирбек Башевич, хаттураға іштеңіз бүгін, düşündünüz mü? Архитектор менен, кадастр менен келіп, линия застройкасын қойып беріп, предписаниені беріп, мояс менен чоң келгілер, düşündüңөр мü? Бұл жолды ашпасақ болбойт екен. Өтті самый материальный жол екен да бұл. Hem böyle bir most alınsa başa. Құда қаласа. Мостылна, Главный жолда. Ава. Бұлар почти барлық кетеді екен. Волгоградский көче бар ғой. Ошол Тимирязевға чейин ачылат. Кече биз картадан көрдүк. О, сүйлөштүк қой. Берди Имам Саидов деген. Тимирязевға чейин келет. Так, мечітчі. Bu beç. Мечітке пока тибей тұрғыла. Өзі шығыптыр. Балдар. Geçmiş şey var. Girebildiğim de. Жоқ. Пока тибей тұрғыла бұғачы. Мечітке тибей тұрғыла. Ертең расширение болған бары көчөт. Бұлар бір айтсан көчөт. Бұларда проблема жоқ. Мечіттечі. Bir öz айтабыз. Emede жана ажеке ким эле? Нурбек Симбаевич. Мирла Хазият. Абдан жакшы киши экен. Келди, маселе жок деди. Bir aytты, обедте уже жылды. Буга пакет тийбей тургула. Ки эме жылгандан кийин акыркы көчү жылдырып койсок болор экен, мынчу. Ба тийбей тургула мечитке. Булар мечит, послушный екен буларчы. Bir айтсаң болды. Сразу жылат. Ага, вот проблема. Көрдүңөр, могул жерде бүт көйгө уш жерде да мына кара. Бүт барачный үйлөр. Bunlar zabor ile zındır şonlar. Булар да чыгып турат. Үй жоқ да просто не забор. Мына көрдүңүзбү? Үй явно көрүнүп турат чыккандарычы. Hiç vurtpasa 2-5 жылдан кейін үй сола башташат. Он көчөнүчү. Шар жарк дейт да. Пробка сразу жоголот. Мода чыгып тура. Я. Мына көрдүңөрбү? Кадамдан канча чыкты экен? Жол сыртта эшиктен башталып эле. Я. 5 метр. Коммерческий объекттерди бузуп даярдап бериш керек да. Акыры неме? Карама аны. Моган карачы. Жаңы застройка.
Онда о, қазір өгін алғылады, түшіндіңіз бі? О, мына көрдіңіз бі, мына менен кетсін. Мына. Олар әшірені өкіл қана өздері алады. Ең көйгөйлүү маселе жер мол жер. Ай, Фрунзе мектеп өткөндө наградына киребиз дешти го 16 сотикте нар жакта бар. ай. Сізді приемный жерге алышкен. Түшүш керек. Камок тағылды. Салмас бағай, қандайсыз, жақсы бой, денсау жақсы ба? Қандайсыз ағай, жақсы бой, денсау жақсы ба? Қиналбай айтасыз ба? Ағайлар молодцы да. Ассалаумалейкум. Ағай, қандайсыз, жақсы бой, денсаулықтарыңыз жақсы ба? Мына қарачы, мектеп совсем буып салышыптыр. Нұрбек Сүйінбекович. Күнде айтылған да. Так, еме. Дәурек башы қараңына, мектеп полный буып салыпты. Пол, мектеп баштап бүгін дакансы тазалағыла. Дакансы, әйті, бұрышқа шей мектеп ашып қойғыла. Қара, қанша мөрде ата-ене қанша балдарды сыйлабай, қарасаң? Алдыртамыз. Бұлар өздері уже түшініп қалды. Алды да осындай. Я. Арқы жағы да осындай. Түшіндім, алғылаш барды. Анан бір-екі жерлер сатып кеткен. Ағай, мұғана тете қач бұрышқа шейсіздікі? Жоқ, бұрышқа бізге ше, бұлар бардыңызда красный книга бар екен. Өткенде келген мерді. Только судение порядке шешілет деп қалып қалгенде. Жоқ, түшіндім. Мұнал бұрышқа шейсіздікі? Все, болды, түшіндім ағай. Ағай, қантып көса қылады, бұл ертең жол расширение болады да. Ертең жол расширение болады, қантып бұл Қызылина көса қылады. Кім беріп тұр көсақты? Кадастр, сегодня проверьте. Тротуарға кім көсак көреді? Жол жазгенбіз осы бойынша. О, бір шеше бізікке. Біздің ағайындар жылдырбай мектепке жылдыр беріледі деді ғой. Нашыл қатарда тұрышады. Есіңдер 17 сотик. Сіз айттыңыз ғой, сен 17 сотик тауып аласың бұларға деп. Бірі 4 сотик, бірі 1 сотик, 2 сотик қой. Общий есептеген 17 шықпады. Ол как раз ұшылар. Молар ба? Көрелікшінен. Қандай бұлар мен сотты ұшырсын, бұл тротуарда отырсақ. Кім сотқа көреді бұны? Өздері красилінде отырса. Орап қойдың арғай. Ал жақсы деп айтады, үшінші қал, бұл полностью алмастырады. Очко жетіспейді әтті. Так, Нұрбек Сүйінбекович. Так, мұны полностью жаң унитаз қойып бергілі. Жаң унитаз қойып соң оңдап бергілі. Түшіндіңіз, а? Түшіндім. Так, бұл жері дағы. Нұрбек Сүйінбекович. Емені Сүйінбек қалыңыз, мына екі өнтең полный унитаздарын алмаштырып берем. Тиыны мен берем, түсіндіңіз бе? Тиыны мен берем. Так, мочы. Группа. Группа. Игровой зал. Бұл пришкольный оғай. Сначала мектеп болған да класс болды. Анан кейін 3 жыл болды, осындай пришкольный садик башылды. Қанша жыл болды ағай директор болып істегеніңізге? Саламатсыз ба жеке, қандай, жақсы ба? Бұл жерде 4 жыл. 20 жыл? 4. 20 жылда. Ескілігі жетіп тұр ағай, а? Да. Бұл мектеп 68 жыл құрылған да. Осындан бері. Так, қанша бала бар берді ағай? 110. 3 группа 3 жыл бар. Отопление жақсы екен, а? Тесттер керек. Мұны бір капитан ремонтлышуыз керек екен ағай, а? Құдай білсін. Өзі бошатып тұрып, оны мектепке беріш керек. Ақшаны отдельно саласы керек. Қайқа салауыз? Өзінің территориясында. Бұл мектеп. Мектеп территориясына салса болады. Ағай, мектепте қанша оқушы бар? 842. 842. Осы проекттің бұл 920 бар. Так. Заведующий кім? Заведующий жоқ бізде, только директор қашын болады и воспитатель, старший воспитатель. Қана старший воспитательница. Сіз бе жеке старший воспитательница? Так, ондай, деме? Жаңағы...
Ушундан канча ора силерде? Эжеке, канча шкаф бар? Мондайдан. Кабинет 8, 24. Мондайдан полкадан. Так. Bunlar kravattар бар ғой. 2,5 üstünde болады да. Енді азыр 100 болса 220 болады автоматически. Так, эжеке, мен эмне жардам кылайын? Так, мынау санузелдерди оңдотуп берем, экөөнүн тең. Жаңы умаликтерди коебуз, жаңы тазады коюп оңдотуп берем. Дагы эмне жардам керек? Шкаф, а? Прогулка жактарды оңдош керек, балдарды прогулкалап чыкканда кичине. Игровой площадкасы начар. Эме жанагы воркауттан бирди алып келип коебуз, ушул жерге жазып кой. Макулбу? Бирөөнү алып келип коебуз. Нурбек Симбекович, мына өткөндө жасадык го тиги барып мектепке. Санап келип санаңыз дагы. Канча шкаф керек экен? Мен акчасын берем, жасап берели, бизден белек болсун. Рахмат жок. Балдага жакшы. Таптаза экен бирок мектепчи. Ой, садик. Жок, алды жагы. Эмне бару? Ошонун биягы биздики болуш керек. Мынабу так, алынат экен. Жүрүңүз ага, көрсөтүңүз. Кайсы жерден баштап? Полностью мектептин территориясы экен да? Түшүндүм агай, болду мен. Олар баары мектеп аркасы, арча мектеп. Кана территорияңыз? Тестин машинасына бар. Чекесин көрсөтсөңүз агай. Мына биягы да. Так. Да, уже есть. Тестин насосный станциясы бар. Могу сизден баштап мына мектеп, туурабы агай? Ол насосный станция. Вот она. Могучу. Булар келишпеген. Бул эмне, магазин да? Всё, түшүндүм. Значит, ушу бурчтан баштап тет эмеге чейин мектеп. Всё, хорошо. Так, эме Замирбек Башевич. Карагыла. Во-первых, мектептин алдында турат, во-вторых, тротуарда отурушат. Бул жерде кандай госактуу алаттылар тротуарга? Мурун. Мен түшүнбөйм аны. Так, эме Адилет, сиз архитектор, кадастр. Мага такта бергиле, баарын. Такталганча бултырычы. Кадастр менен архитектура тактап эмесин сөмкасын чыгарып берген. Всё, алып келгиле. Мектептин территориясын Всё, түшүндүм мен. Эле өткөзүп бергенбиз. Всё болды тогда. Значит, всё, дело биздики экен да, туурабы? Всё, түшүндүм мен. Все полностью снасть этип, ачып, мектептин территориясын ачып коелук. Кайсы жерге чейин мектеп? Агай гана. Агай, бул жагы? Бул жагы дакан уже поворот бар. Поворот кеченде. Жүрүң агай, көрсөтүң. Концерт. Бары мына бутка алынат да. Всё, баарын алабыз агай. Алып, сонун кылып мектепти ачып коебуз. Сонун кылып мына заборлорду оңдойбуз агай. Караң, могу старинный экен. Заборду мен өзүм мейранеси менен оңдоп берем. Мына комоктордун баарын алабыз агай. Мага бүгүн предписание бергиле. Эме, ким? Замирбек Башевич. Ага. Өзү иштетпейт агай, же карабайт, карасаңыз мына. Бардак, кара. Эң көйгөйлүү машина. Кара, полный бардак мына, кара. Абдуалич, мына караң бардакты. Кана Абдуалич, эме, ким? Мына караң бардакты, караң. Жанек Токоевич, көрдүңүз бардакты? Булар эртең жол расширение болот агай. Жол меде 24 метр расширение болот агай. Жолчу. Булар самасы бойлы кетет. Ага чейин аракет кылабыз алганыча. Могу жерге чейин экен да агай, а? Мектеп тосуп калды да сизде. Я. Бу айтпадыңыз багай, бу жол тосулуп калды. Хат жазганбыз, биз эми билесиз. До конца ушу мектеп территориясы. Мына снос деп жазылган экен го. Булар баягы сиз баягы 16 соток жерчи. Ошолор туруп турат, сизди күтүпчү баягы 16 соток жер деген ушул жер 17. Ушул жерден болот да. Ооба. Биз жүргөнбүз бул жерде. Биз берге чейин бастык, биз туурабы? Келгенбиз. Ооба. Полный.
Мынау да срочный екен. Срочный мектепті ашпасақ болбойт. Уят балдар. Ушунча 1000 бала окуп атса, 1000 баланын артынан почти 5000 адам турат. Ата-энеси, бир туугандары, жамаат турабы агай? Эң мына түшүндүм мен. Так, ушу мен токтодукпу биз? Так, моягын бастык, бул жагын бастык. Всё. Агай, сизге ишиңизге ийгилик. Рахмат. Иштей бериңиз агай. Поддержка рахмат. Мектепти көрдүк, аябай таза экен, садикти көрдүк, вообще сонун экен. Жанагы туалеттерин, санузелдерди мен алмаштырып берем. За свой счет. Берки садик ичинде жана шкафтарды мен өзүм фондтон, мэриянын фондунан, мэрдин фондунан жасаттырып берем. Макулбу? Ачылса кийин забор кылыш керек. Кудай кааласа, могу ачылгандан кийин татнага кылып забор кылып берем. Аттарын да жаап, сонун кылып берем агай. Флагтарды илишибиз керек. Азыр мен бүгүн эме кылам агай. Штаб өткөрөм. Мына эме боюнча 3 айлык иш-чара жашыландыруу боюнча бүт гүл бак тегебиз и плюс ар бир объектке Кыргызстандын байрагын илип чыгабыз. Ар бир объектке. Турцияны билесизби? Кадам сайын Турцияда түрктөрдүн флагтары илинип турат. Кадам сайын илинип турат. Кудай кааласа биз да полный Кыргызстандын желектерин илебиз. Агай, биз жумуштарыбыз бар, жасай берели. Ишиңизге ийгилик каалайм. Макул агай, жакшы, рахмат. Так, ребята, по машинам и эме кеттик. Мооларды көрдүңүз мына? Мына тети канал турат. Мына каналдан мына жерден баштап до конца бүт барын алып алат, түшүндүңбү? Бу жерден тети до конца муну алып ачкылап, мына муниципалитеттин мэриянын жери. Охрана зона 6 метрби? 6. Ченеңиз 6 метр кайерден экен? Мына арык көрдүңүзбү? Все полностью. Мына сызыктан баштап, тети заборго чейин до конца алып, булардын баарын бияга эметип, мына тосуп, мэрден тосусун. Түшүндүңөрбү? Мына биягы булардын жери эмет кадастр. Карап бериңиз, архитектор, карап бериңиз. Если возможно, мондай болсо биягынан тосулат. Түшүндүңөрбү? Артында жер чирип жатат, азыр көрсөтөм. Салам алейкум. Кара, мына жолго чыгып алган. Мына кара, артында жер 10 гектар жери бар экен. Могу Airbus'unda алдыргыла бар. Мына кара, полный бардак. Асфальтты биз жууйбуз, асфальт бияктан кир кылып атат. Мына көрдүңбү? Тетактан эме границаны карагыла, макулбу? Мына полностью мына биягына артына кирсең бардак ушунчалыкчы. Кир, антисанитария полностью. Тети кафені дағы алдырып сал, ертең пробка алады. Мо вагон алдырғыла. Кірген канализациясы да мына каналға улап қойды. Мұны айтпайсыз, көрдіңіз бі? Ұқтыңыз бі? Канал улап. Моға қара. Ушунча жер турат артындачы. Светін табызып тұрды екен. О, жерін қара. Оған қарасаң. Бардак, мұнау бардығы лай батқа асфальтқа шығып өтатты. Мұнау қара. Нұрбек Сүйінбаевич. Қара, мұнау бардак, лай бар, мұнау лайлар көшіге шығып өтатты. Қарасаң мұнаны. Қараш керек та шынычы. Он миллионы зарабатывают, миллионы сомов он, миллионы долларов, миллионы баксами зарабатывают. Мына жоқ, қара, бардак мұнаке. Қара мұн, бүт мына көшені асфальт лай қылып өтатты. Мына қара, ушунча жер жатады, ушунча жер жатады, көшөгөлөр чыгат, көшөгө. Эмне бар көчөдөгү? Сиз эметесиз муну? Айтып отпайсызбы, баары порядок деп. Сиз жана айттыңыз го, ой ал жакшы деп. Жоқ, бағы 6 метр каналдан қашып, благоустройство қылып береміз деді да. Соны контейнерді алып. Каналган алдыргыла бүгүн. Кара малы бүт бар. Бу жерде оңдосун, мына мен чыкпаш керек. Кара ушунча жер, карачы. Монун акыбалын кара мына, кара.
Мына. Көчөгө чыккандан көрө өзүнүн территориясын оңдобойбу? Карасаң, көчөдө эмне бар ага? Мына өзүңдүн үйүңдө оңдо. Мына кара. Бардыгы ошонуку, Арапаевдикы. Мына кара. Полнейший бардак мына. Мону кара мына, кара. Мону кара. Мону кара мына. Көчөдө эмне бар сага өзүң үйүң оңдоп албайсыңбы? Көчөгө чыккандан көрө. Айтыш керек, үйүңдө оңдо анан көчөгө чык деп. Так, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү эртең мененки рейтибиз ушу менен бүттү. Коюлган тапшырмаларды аткаргыла. Ар бир служба өзүңөргө тийиштүү тапшырмаларды жазып алдыңар. Мына Ош көчө боюнча катуураак иштеш керек. Өтө катуу иштеш керек. Анткени эртең асфальт башталат. Асфальтты баштаган чакты биз эки чекесин ачып коюшубуз керек. Алар бизди күтпөйт, жигиттер. Возможность берип атат. Возможность берди бизге Кудайым. Урматтуу президентибиз, урматтуу генералыбыз айтып атат, жасагыла жолду. Мына акча деп берип атат. Азыр 3 миллиард бөлүнүп атат. 2 миллиард плюс 1 миллиард. Андан сырткары дагы акча берем деп атат. Моменттен пайдаланып калайлы. Аны сиз жасабасаңыз, мен жасабасам, алар келип жасабайт да. Биз өзүбүз чуркашыбыз керек. Мынча өзүбүз чуркап аракет кылсак, анан жасалат. Шаардын жүзү силерсиңер, урматтуу жетекчилер. Шаардын жүзү ваглавы менмин. Силер менен чогуу эл. Элдин канчалык жашоо шартын оңдосок, эл ыраазы болот. Эл эмнеге азыр эме жолго, тротуарга, садик, мектеп. Мына куруп атабыз, Кудай кааласа. Мектепти куруп беребиз, жанагы жерди оңдойбуз, тиги тротуарды салабыз, асфальтты төшөйбүз, Кудай кааласа. Домдорду куруп атабыз мынакей. То есть мен айтайын дегеним, тезирээк мынабы расширениени караш керек. Так, мына объект боюнча катуура контролду алгыла. Могу тетиги охрана зона нар жака жылсын, түшүнүңөрбү? Могу полный тазалап, могуларды формовка кылып, тетиги кашасын нар жактан тосsun. Могу полный алышсын. Анан могу ичинде карап коюш керек. Көрдүңбү? Бүт лай баткак мына жолго чыгып атат. Лай баткак. 14 миллион эми зарабатывайт, а биз тазалап атабыз. Кече Нурбек канча жол жуудуң сен? 10 рейс. 10 рейс, мына 10 рейс кече асфальт жуудук, кайта эле бардак. Можу база боюнча, тетиги көмүр боюнча карашыбыз керек. Түшүндүңөрбү? Завнек Паш, сиз ответственный болосуз. Сиз ушул жерде жатыңыз бүгүн. Могу жерди бүтүрүп полностью, могуну бүтүрөбүз, контейнер алдырып өзүнүн территорияга алып кирсин. Могуну бүт алдырасыз дагы, анан кийин жумушка барасыз. Пока жумушка барып ушул жерде отурасыз. Түшүндүңүзбү? Болду. Бүгүнкү рейтибиз бүттү, урматтуу жетекчилер. Катуураак иштейли, шаарды порядок кылайлы. Азыр как раз момент биздечи убакыт. Эртең уже март өтүп кеткенден кийин уже эгин тиге албай калабыз. Гүлдөр калат, арчалар калат, көчөттөр калат. Азыр как раз убактысында эгип тигип калайлы. Макулбу? Давайте жуунуп тарадым жумушка. Кана жеке? Амин. Ишибизди баштап, ийгилик коштоп, амин. Аманчылык астыга жүрөлүбүз. Алла. Все, ребята, по домам.